Kasnong namdong bi. Hakalai poterik kalapanlong ke election jit wahe snong thamai. Bad hakane ka jinga jit usamla Damian Eswar ula syak jit kum wahe snong bathamai jong kate kasnong. Ya kate ka jinga jit wahe snong kadorbar snong kali ibet ban penlong da ka jinga tebut kenang bakan long kabayaj bayaj bat ya jerinti. Lai don lang hakane ka sngi daw doloi ka ilaka nung jingi. Uma Pius daw wahe raj namdong ma Elias Susngi sekretari karaj uma Isidol Pakema harakat ka jingdan lang kidkot ka executive committee kadorbar snong nakamta ban penlong ya kane ka jingjir wahe snong kabayaj bayaj bat ya jerinti. Kipai ba kibalawan ban simenta kilapoi hadu proportion persen barhadin ka jingkay ni kibut uteu sama Damian Eswar ulong unong job na pedeng ki saungut ki kertong kibalay ko ni kane ka wahe snong bapura menta ka kanti kuman kane hangni bu sama Damian Eswar ude we ni kine lam seng balang bapokmat jongka Federation of Khasi Jentia Angaro People uba baru ikaka menta kum chief organizing secretary ka Jentia Hilzon. Bat ikublay le ya kiwahe yung garaj nadu wahe raj ma Elias Susngi secretary raj ma Isidol Pakema u kiwa dekit hia hagwa UM lang bat suki lang kene u ya metalang hagani kasngi bat kamju ikublay le ya u secretary yung ma Sirus Lipon uman wi ne kiwahe hagu kitkhia pelai baik pelai renti ya kan gaji jet wahe snong i waro istiau hagu gaman pen wanra ga jing suk chongsan ha po ka snong gathau pada ji por i kuble ya ka executive committee yong ka snong tu kitkhia hagu ba pelai baik pelai renti u kre chirup bo secretary hadu opoin ni gasi bat kamju i kuble ya kini candidate tua ichim benta hagen ke jinge jet wahe chnong nadu wahe chnong urim o kong Andreas Sumer uman wahe chnong o dekit deba ke chnong hadu rusnem